Rayon Sport kwirukana umutoza, ese nicyo kintu cyaba kiri imbere kurusha ibindi? Abareyo bati turishimye, ikipe yacu ntabwo iri gukora neza, gusa hari icyo tubona kuva twabona Rayon Sport, kuva nako Bruno Ferry yaza, n'ubwa mbere apanze ikipe duhuza cyangwa se twese twemeranya, gusa kijyanye n'imisifurire ntago batubaniye. No kubera iki? Reka tubitangire neza. Ikipe ya Rayon Sport imaze imikino idatsinda. Kubera iki? Yatsinzwe n'ikipe ya APR FC kuri derby. Gusa byose byo byonyine yatsinzwe n'ikipe Al Hilal Abdurrahman, aho hose yatsindwaga ibitego byinshi, 4-1, 4-0, ibitego 8 mu mikino 2. Byari ibintu byabaje Rayon Sport. Gusa hari uburyo wabyumvamo. Rayon Sport yabaye nk'umuntu wiyahuye ku gisasu, kugerageza ibintu ubigerageza mu mikino ikomeye. Bese abakinnyi bose bashya, abakinnyi bashya badaheruka gukina, byari ibintu bigoye. Umutoza Bruno Ferry ndetse n'umwungiriza wa Mami Marcel, byari ibintu bigoye cyane gutangiza irugamba rukomeye, kurwana intambara nyamara ryo gukoresha imbunda nshyashya, amasasu mashya ndetse n'ibibuga utamenyereye. Yewe niko wabivuga. Gusa reka tugaruke mu kibuga. Ese koko nkuko muri kubyumva mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, Rayon Sport afata umwanzuro wo guhagarika Bruno Ferry? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ati gute? Rayon Sport ni ikipe kuri ubu ngubu iri kuva mu bibazo bitandukanye. Hari abakinnyi bamwe igomba gutandukana nabo mu bwumvikane, kugira ngo ibashe kuba yafasha abandi ibashize mu mubare, bityo bakomeze kuyifasha. Rayon Sport yatandukanye n'abatoza babiri bayifashaga mu minsi yashize, Afamia Lotfi ndetse na Azuzu Lotfi. Nyuma yo gutandukana n'abatoza, yari yabanje no gutandukana na Mohamed Chey wari waziranywe n'abatoza, bamushinja kutagira umusaruro. Ibi sibyo byari bihagije gusa. Rayon Sport agomba gushaka abandi bakinnyi batandukana. Nyuma mwarayibonye yaje gutandukana n'uwitwa Rivaldo Abdelaziz. Uyu nguyu baratandukanye ku bwumvikane. Gusa se wenyine, dore ko Rayon Sport n'umuri yatandukanye Arsene Mogo wari kapiteni wayo, yerekeza muri Sudani. Ibyo nabyo ntibyari bihagije, kubera ko Rayon Sport ifite urutonde rw'abakinnyi bagomba gusohoka kugira ngo ibashe kureba ukuntu yakiyubaka. Hasohotse Adama Bagayogo. Gusa Adama Bagayogo we yababaje abantu benshi, kubera ko bamwe bakunze umupira w'amaguru hano mu Rwanda bavuze ko Adama Bagayogo atarakwiye kuba yasohoka. Ariko nyamara APR FC inyagira ikipe ya Rayon Sport ibitego 4-1. Ikipe Al Hilal Abdurrahman itsinda Rayon Sport ibitego 4-0. Cyari ikintu kitashimisha abareyo. Gusa abareyo ikintu kitabashimishije ni ukubona uburyo batsindwa ibitego byinshi kandi bagatsindwa barushijwe. Rayon Sport yari ifite urugamba, yagomba kururwana nk'abagabo. Dore ko Rayon Sport ifite urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 4 bagomba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko nyamara icyo mwibutsa ko nuko muri abo bakinnyi bagera kuri 4 hasohotse 2. Abandi byagenze gute? Nicyo mugiye kwibaza. Mwarabibonye ko umuzamu witwa Parfait Nzira, umunyakongo Brazzaville, uyu nawe yagomba gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport. Kubera ko Rayon Sport kuri ubu ifite abazamu bagera kuri 4. Ifite Olivier Kwizera bakunze kwita Gishweka, akaba ari nawe muzamu wa mbere. Ku mukino w'ejo yari yakoze ibitangaza, ndaza kubibabwira. Gusa yari ifite no gutandukana n'umukinnyi n'ubundi witwa Abdelaziz Rivaldo witwa Rerimana. Uyu nawe yagomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport, we byaranabaye. Rayon Sport ku bakinnyi yagomba gutandukana nabo hariho Adama Bagayogo umunyamari, uyu nawe byarabaye. Gusa hari n'undi mukinnyi witwa Niyonzima Olivier Sefu, ntabwo byose bikunda. Muri kwibaza byinshi. Ese Rayon Sport mu bazamu 3 yari ifite cyangwa se igomba gusigarana, uwa 4 yaragiye cyangwa ntiyagiye, yitwa Parfait Nzira. Uyu muzamu agomba kugenda, kobe n'ubwiza atagenda n'ubundi ntazigera kine ikipe ya Rayon Sport, kubera ko irifuza abazamu 3. Izakoresha uwitwa Olivier Kwizera nk'umuzamu wa mbere, Habimana Yves nk'umuzamu wa 2, umuzamu wa 3 yitwa Idrissa Koyate. Abenshi bati Rayon Sport atangiye kugerageza ibisasu mu kibuga,
nyamara byari bigoye. Hari amwe mu makinnyi Rayon Sport itifuza kuba yabona, abo nabo ndabakubwira. Gusa reka nkubwira ikintu kimwe, Rayon Sport ikongeramo imbaraga mu bakinnyi bakomeye nyuma yo gutangaza yuko yongeyemo Uwumukiza Obedi, umukinnyi ukina kuri kabiri, umwe mu beza bari muri shampiyona b'Abanyarwanda. Rayon Sport irapanga iki? Uyu mukinnyi Rayon Sport ashaka kumugira umukinnyi ukomeye, itara rimurika kuri kabiri, nyuma yuko mu kibazo cy'ikipe y'igihugu Amavubi yagaragayemo ikibazo kuri kabiri. Wibuke neza, Rayon Sport yatunze uwitwa Fitina Mbarenga ukina kuri kabiri, Byiringiro Gilbert Kagege ukina kuri kabiri. Aba bose ni abakinnyi batari beza cyane kubera ko byagaragaye ko Uwumukiza Obedi yitabazwaga ari muri Mukura. Muri Rayon Sport ho azatanga byinshi, yamaze kongerwa mu ikipe, uyu yaguzwe amafaranga menshi, gusa ni umukinnyi mwiza. Ikindi, Rayon Sport yongeyemo umukinnyi n'ubundi watijwe n'ikipe ya Polisi bakunze kwita Didier. Uyu Mugisha Didier bakunze kumwita Taichi, ni umukinnyi mwiza utarabashije kuba yabona umwanya, ariko muri Rayon Sport biroroshye kubera ko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi b'abanyamahanga, yewe uriseri ushobora kubona umwanya. Reka duhere kuri ikipe gatoya. Ubwo Fani Nganya yagarukaga mu kibuga, ni igihe Rayon Sport yari igiye gukina n'ikipe ya Elmelek, byari bigoye cyane. Rayon Sport amutoza baramushinja guhindagura abakinnyi, ndetse abakinnyi 11 bagahindagurika ku buryo bworoshye. Ese ubundi byagenze bite kugira ngo umukinnyi wa Rayon Sport yitwa Vininyu Joachim igende kuriya? Yaravunitse, ariko abakinnyi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport kuki batamushaka? Ibyo nabyo ndaza kubikubwira. Guhaye ikaze. Iyi ni ya Sport igezweho, amakuru agezweho muri Rayon Sport n'amakipe agiye atandukanye kandi akomeye, yose uyasanga hanga kuri Big Host TV Rwanda. Guhaye ikaze. Reka twinjire cyane. Ikipe ya Rayon Sport guhindagura 11 biri mu bimwe mu bigira ingaruka ku mikinire yayo ndetse no kumenyera ko abakinnyi mu buryo butandukanye. Ikipe ya Rayon Sport igiye gukina n'ikipe ya Elmelek, ubwo Fani Nganya yagarukaga mu kibuga byemewe, byari bindi. Mwizamu yari yabanjemo uwitwa Yves, yari ibintu bibabaje cyane, ariko mu mutima wa defense hari hagarutsemo n'ubundi abakinnyi basanzwe bayikinamo yitwa Chimanga Ramazan umunyakongo Kinshasa, agarukanye na Rushema Chris. Iyi yari defense itaramenyerana, abose ni bato. Kuri kabiri hari Emmanuel bakunze kwita Kabange, gatatu ari Aziz Tao, imbere yabo kuri gatandatu akinaga Yannick Bangara, umunani akina Rikao, imbere yaho hakinaga Tambwe Gruwar, uruhande rumwe Asmandi Kumana, urundi Joachim Vininyu, batakisha Fani Nganya. Fani Nganya nibwo yagarutse. Utwa Kwizera Olivier ari kuri bench, Pascal Fisto, Aimable Jesus Ganijuru. Nayo nyumvira iyo bench. Iyi bench yariteje ikibazo mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi bench idakomeye, kubona uwazamo ngasimbure yongeramo imbaraga biragoye. Bisaba ko abakinnyi bakinnye atagere no muvunika cyangwa umuza kunanirwa, kubera ko nihagira unanirwa kubona uzamo biragoranye. Nyamara nubwo umutoza bamubaza byinshi, ariko kubera ikibazo cy'abanyamahanga bari mu ikipe ya Rayon Sport, abakinnyi b'Abanyarwanda bari ku rwego rwo hasi. Ibaze nawe Pascal Fisto, Aimable Ntarindwa Jesus na Ganijuru, aba bari kuri bench. Nawe tekereza uri umutoza, ese wakora iki? Ibi nibi byafashije Rayon Sport kubona igitego cya mbere, itsinda cya kabiri. Ariko ibi byose kubitsinda ntacyo byagejeje kubera ko mu gice cya kabiri yaje kubyishyurwa. Nibyo bikomeje. Rayon Sport ubwo yiteguraga kwakirwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport, wari umukino ukomeye. Rayon Sport mu izamu yabanjemo Olivier Kwizera aka Gishweka, Emmanuel bakunze kwita Kabange kuri kabiri, Aziz Dao kuri gatatu. Mu mutima defense bari bahinduye, hari hagarutsemo Ramazani ndetse na Emery Bayisenge. Yari defense nziza, ariko defense ifite udukosa twinshi. Imbere hakinaga Yannick Bangara, umunane yitwa Rikao Pizarro Kitoko, uruhande rumwe Joachim Vininyu, urundi ruhande Asmani Kumana, Tambwe Gruwar ari ku nomero 10, batekesha Fani Nganya. Umva noneho benshi yariho Yves nk'umuzamu, Pascal Fisto, Rushema, Aimable Jesus na Ganijuru. N'abakinnyi b'Abanyarwanda gusa, ariko se urareba wasimbura ukabona ni ikibazo. Byaragoranye. Ku minota 48 gusa ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze ikipe ya Rayon Sport kuri kufura ya Eritatu. Ku minota 50 gusa Emery Bayisenge yari yishyuye igitego kuri assist yahawe na Yannick Bangara.
Reyo birangira uko iranganyije. Uwo wari umukino wa kabiri. Gusa umukino wa kabiri yari yanganyije, nababwiye yuko yari imaze gutsindwa 2 inganya 2. Abatoza ba Rayon Sport basobanura byinshi. Ikipe ya Rayon Sport ivuga ko hari byinshi igomba gukora. Batanze umusanzu, bariyegeranyije. Ubuyobozi bugura abakinnyi. Baguze abakinnyi 2. Impamvu uvuga ko bwaguze abakinnyi 2 nuko ari mumwe w'intizanyo, ariko bwaguze n'umukinnyi witwa Umukiza Obed wo kuri 2 naye babwiye. Nyamara Rayon Sport ku munsi w'ejo yagomba gukina igikombe cy'ubutwari cya 2026 semifinal. Bakina n'ikipe ya Police, ni ikipe ikomeye kandi inamenyeranye. Rayon Sport, abakunzi b'umupira w'amaguru bati kuva twabaho nibwo twabona uyu witwa Bruno Ferri apanze ikipe nibura igaragara. Buri wese yavuga ko ari ikipe nibura ikanyakanya. Ati bimeze gute rero? Mwizamu hari Olivier Kwizera bakunze kwita Gishweka, umwe mu bazamu bakoze neza bari kugaragaza urwego rwiza, ndetse ashaka kuzatekerezwaho mu ikipe y'igihugu Amavubi kubera ko umuzamu mwiza. Kuri 2 hakinaga Emmanuel bakunze kwita Kabange, ku ruhande rumwe rw'inyuma ubwo ndabwa rw'ibumoso yugara hakinaga Aziz Dao, umutima defense hakinaga Emery Bayisenge na Ramazan Chimanga. Kuri 6 hakinaga Fistorikao, Pizarro, Kitoko. Ku 8 hakinaga Abedi Ikirimana. 10 hakinaga Tambwe Gruari Ngongo, gusa yaje guhinduranya n'uwitwa Kitoga, Tony Kitoga. Nomero 9 hakinaga Fanganye, urundi ruhande rugakina Asumani Kumana. Kuri bench hari Yves, Pascal, Fisto, Aimable, Ganijuru, Jesus Rushema, Obedi na Didier. Niba ubyumvise neza, Rayon Sport mu mikino yashize yajyanaga n'abantu kuri bench batanuzuye kubera kubura abanyarwanda biyongera kuri abo ngabo. Byari ibibazo. Ikipe ya Rayon Sport umukino w'ejo ni umukino abantu benshi bishimiye. Gusa ku munota 64 aje kubikosa ubwo wajya gutera koroneri. Polisi ikora ikosa, ariko umusifuzi ntiyarisifura, bityo rivamo penalty. Ati byagenze gute rero? Bateye umupira, uwitwa Fistorikao Pizarro baramusunika. Uwitwa Ani Elijah akimara kumusunika yasaterekamo umutwe, ukijya mu izamu umupira wanyuze kuri gardien uwitwa Chimanga Ramazane awufata n'akaboko. Ibaye penalty gutyo. Abandi bati iyo si penalty kuko habayemo gusunikana kugaragara, ndetse yewe abasifuzi bigize nkana, bityo byatumye Rayon Sport itsindwa iyo penalty itsinzwe na Lage Byiringiro. Ibi byabaje aba Rayon Sport. Kubera iki byababaje? Ni inkuru itari nziza, gusa nyuma yaho y'umukino bakomeye amashyi abakinnyi babishimira umusaruro batanze, ndetse banavuga ko ikipe yabo kuri ubu ngubu imeze neza, iramutse ipanzwe neza ko yakora byinshi. Nyamara yari inkuru idasanzwe. Bati nubwo dutsinzwe igitego kimwe, ariko reka tubaha amashyi kuko mwakoze. Bashimira umuzamu witwa Olivier Kwizera, tubakoze byinshi, watweretse kuri umuzamu mwiza. Rayon Sport n'ubwa mbere yatsindwa gutya, ariko abafana ntibishujute bakavuga ko ikipe yabo n'ubundi bayiri hafi, ahubwo bibwe. Umusifuzi bati abasifuzi bo ku ruhande, abasifuzi bo mu hagati, nta musifuzi n'umwe wigeze tubanira. Iriya ni penalty isanzwe kandi yagomba gutangwa, ariko hirengagijwe ikosa. Ati rero kuba yatanzwe hirengagijwe iyo kosa, urumva ko ari ukwirengagiza nyine. Bigize nkana, birengagiza ko Rayon Sport ari ikipe n'ubundi igomba guhabwa ubutabera mu kibuga. Bati reka abakinnyi bacu tubashimire kuko bitanze, batweretse byinshi mu gihe gito, turabona ko ikipe yacu ishobora kuzakora ibitandukanye. Bamwe mu bafana bakomoje byinshi. Mwaje mwumva kuri Tansere. Uyu Tansere yakinaga ikipe ya Kiyovu Sport, bityo asinyira ikipe ya Gorira. Bavuga ko agomba kuza muri Rayon Sport, birapfa. Asinyira ikipe ya Gorira, imugurisha muri Kenya Police. Amakuru angeraho muri Kenya Police nuko byanze. Bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse bamwe bashaka kumuzana muri Rayon bati reka dutangize iyi saga, reka dutangize uburyo bwo kugira ngo aba yagarukamo Tansere. Bamwe mu bari bati murashaka kugarura Tansere ngo mugatiza Tony Kitoga. Ati Tansere ni umukinnyi mwiza, byo turabyemera, ariko uburyo akorogana imyitwarire ye ntabwo yitwe. Iyi myitwarire ye ni mibi cyane, twe ntabwo twayihanganira. Ni wa mugisha gukina umukino umwe agatsinda, undi mukino akavanga ararwaye,
undi mukino ati sicagukina, undi mukino ati ndi mu bindi. Ibyo nibyo abareba badashaka. Bati Toni Kitoga n'umwana wacu twizaniye twamusinyishe n'igihe kinini, yewe agaragaza n'icyizere nibahabwa umukino nk'uri ukomeye akawukina imikino mito azatwereka byinshi. Ati Toni Kitoga ntago dushaka kumurekura. Uyu Toni Kitoga ni muntu ki? Toni Kitoga ni umukinnyi w'umunyakongo Kinshasa. Uyu mukinnyi yavuye muri ikipe yitwa Bukavu Dawa, nyamara umukinnyi yarizanye mu marushanwa yitwa Stella Tournament. Mwari yabonye nta marushanwa n'ubundi ategurwa abakinnyi bari kwitegura imikino. Yaraje yitwara neza aho umukinnyi w'irushanwa Rayon Sport ibiramuguze umwana muto. Ati nago dushaka kuzana uwo mukinnyi uzadukoroga kandi twifitiye umwana wacu tubwira ibyo dushaka akabikora kandi akatwumva. Niyo mpamvu ngize kuri ko tutamushaka. Abareyo barakaye. Bati n'uwazanye icyo gihuha kuri Tansere ntawe dushaka, niba yaratwanze, niba tutaramuguze, ibyo twabonye twarabibonye. Ubundi uwo mukinnyi ukorogana gutyo Rayon Sport ntago tumukwiye. Bati dufite byinshi byo kuba twakora. Rayon Sport mu ngamba. Rayon Sport iri kwitegura imikino yo kwishyura, ubwo ni igice cya kabiri cya 2025-2026 kizwi nka second leg features cyangwa se imikino yo kwishyura. Izaba ari imikino 17. Ibyo wamenya kuri iyi mikino yo kwishyura ya Rwanda Premier League, by'umwihariko Rayon Sport ibyo izakina. Rayon Sport izakina imikino 17 yose kuko amakipe mwarabyumvise. Aho imikino izabera, imikino 10 Rayon Sport izayakira, imikino 7 gusa niyo Rayon Sport izasura. Imwe mu mikino izajya ibera, imikino igera kuri 11 izabera kuri Kigali Pele Stadium, naho imikino igera kuri 2 izabera kuri Amahoro Stadium, imikino 2 izabera ku Muganda Stadium, naho Huye no mukino umwe. Ubworoherane Stadium no mukino umwe ubwo bazakina n'ikipe ya Musanze Sport. Ibi byose bizabigoranye cyane. Amasaha y'imikino na amasaha asanzwe, reka imikino izakinwa ku isaha saa 9, 5 izakinwa ku busa saa 12 na nyuma yaho. Ubwo nimwe mu mikino igera kuri 12. Nyamara ari byinshi bigoye. Rayon Sport isi kwitegura gute? Rayon Sport izafitemo amakipe akomeye n'ubundi ahizatangira ku makipe nka El Merreikh, Kiyovu, Police, Gasogi United n'andi makipe atandukanye. Rayon Sport gupanga iki? Ibyo guhagarika umutoza byo mu byibagirwe kubera ko hari icyo ari kugaragaza. Abenshi bamushinja gusimbuza nabi, ariko iyo urebye kuri bench ya Rayon Sport nawe gusimbuza biragoranye. Bisaba imibare myinshi, bisaba tactique. Abenshi bakabihuza n'uyu mutoza Bruno Ferri ati n'ubundi nta hantu henshi ajya mara igihe kinini, ariko se ubundi ni umutoza mwiza. Abandi bati ni umutoza mwiza usibye ko bikigoranye. Niba iki bigoranye kuri Bruno Ferri? Bavuga ko imisimburize ye ndetse no mwakinyi yazanye ibi ari byo bizamukoraho. Gushakira imyanya witwa Nick Bangara, gushakira umwanya witwa Vininyu Joachim. Bati aba nta bakinyi barimo. Eje ikipe yari ipanzwe neza. Vininyu yaravunitse. Nick Bangara we yakuye muri Swadi. Nyamara bati iyi kipe niko yakwiye kubimeze. Bati noneho Yannick Bangara we akwiye no kuba yakigendera, kubera ko Yannick Bangara ari mu bakinyi bahembwa menshi muri abakinyi bashya bazanwe, kandi none iyo urebye umusaruro wabo niyo mukinyi uri kwitwara nabi kurusha abandi. Ariko bati aho ngaho uvuga uvuye aho, nubwo ari kwitwara nabi ntabwo arusha Vininyu Joachim, umwe mu bakinyi beza bafite tushe nziza ariko batava aho bari. Hasi Joachim no kubera iki? Wibuke neza Rayon Sport azanye abakinyi benshi badaheruka gukina amaze igihe kinini badakina, bagize imvune nini. Niba uri kureba neza Faringanye imikinire ye, bamwe mu Rayon Sport bati Faringanye nta nubwo akwiye kugaruka kuri point abanjemo. Bibaye byiza Asumani yagaruka kuri point, ubwo ndava kuri nomero 9, Faringanye akazagezamo asimbuye. Nabwo yasimbura Asumani ntavemo akajya ku ruhande rw'ibumoso cyangwa rw'iburyo. Kubera iki? Faringanye ari kubona amahirwe menshi. Abakurikiye umukino wa Mukura Victory Sport, Faringanye yahoshije ibitego byabazwe bigera kuri 2. Bati Faringanye wa kera ahubwo nawe ni umugabo. Kumara amezi 11 udakina bivuze ngo habura gukwezi kumwe ngo bamara umwaka adakina. Ese wagaruka utera umupira? Ati imvune yagize iteye n'ubwoba. Ni imvune yagize nyamara bitari byiza cyane habe na gato. Faringanye wa kera sho. Bati nyamara ari uburyo bagarukamo bakajya muzana mu mukino niburi iminota iri hafi kurangira. Asumani Ndikumana ni umukinnyi mwiza
aciye ku ruhande, gusa byaje gutungura nawe ubwe ashatse guca kuri nomero 9. Nomero 9 yagaragaje byinshi ashoboye kuri nomero 9. Kuri ubu ngubu niyo mpamvu biri kugorana. Rayon Sport yari ifite imikino ikomeye kandi igomba guhanganamo. Byari bigoranye. Ikipe nka Al Hilal Abdurrahman yo muri Sudani mu makipe akomeye. Ikipe ihangana ku ruhando mpuzamahanga. Ikipe ijya muri South Africa muri iki gihe ikahanganyiriza ibitego 2-2 n'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Iyo ni ikipe ikomeye. Ni ikipe iteye ubwoba. Ikipe ya El Merreikh Rayon yari ikuye amanota 3 biranga. Cya kibazo cyo kumunaniro abasaza kubura benshi ikomeye. Uyu makipe ya Rayon Sport n'ubundi mwarabonye ko bakuze. Rayon Sport kwisanga mu mazi abira. Imwe mikino yindi Rayon Sport ntiri mu mwanya mwiza kubera ko yabasha kuyakusanya n'ubundi amanota 2 mu mikino yari isigaye. Bivuze ngo Rayon Sport ifite amanota 26 iri ku mwanya wa 7. Rayon Sport kuri ubu ihagaze nabi. Gusa iravuga ngo biracyari kare kubera ko abadutsinze natwe twabasubira tukabatsinda muri phase retour. Imikino yo kwishyura hari byinshi byo kwerekana ndetse na byinshi byo gutanga. Abakinnyi batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport batangiye kumenyera gake gake, biragenda biza bati tuzahangana n'amakipe akomeye. Abakunzi ba Rayon Sport bati natwe ubutumwa turabufite bwo kubaha, ufite byinshi byo kubanza mukiga kugira ngo tubashe gukorana neza. Ndabashimiye. Big Ghost TV Rwanda komeze kurikirana cyane, wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Imana ibarinde.